Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kibor jong ka Civil Hospital Shillong kilakan taj alor ka jingkan no kabalami akilat patai kubor bahakani ka hospital lapha mi no yaki babon kinong tiapang ki badang syak sumar hakani ka jaka sumar jong ka sarkar haka jingkran bat ka Batisi TV u medical superintendent jong ka Civil Hospital Shillong u Dr. SS Nongbri ulakan taj alor kini ki jingkan no bar ulaong bakani kamdai ka basisha u Dr. SS Nongbri ulai thuru bakumba kalong menta ha Civil Hospital Shillong kidan chispa san puai ngot kinong tiapang Bat nakini dang hakasau terek mutau benaya yong arajar arpo la pelat no adu sau penyongon hadin bagi la kham yok bor bat kila kham klan bat laingot ki bala khlat no khobor kam dai ke basisa nomor ba adu bentar adu bentar kasmi nginang dan sispa san puengot ki nongpang batia te ka OPD ru nadu ka sterik terter kalong sterik ngidan sau pungut ki bawan arterik san pusau lai terik sau pulai entah sau terik sau punyo Kahir ke OPD ngatrai ma kadai na kontakan ni ka ayu shutdown lockdown jong ka ayu dagi indoor patient ki wan ka casualty do ka pli 24/7 ka pli ki doctor so on duty ki staff ro on duty menin ngi discharge kum ka record sapu nyongot laingot ki degi kilongsan pau laingot ki de baklat kini kisah punyongot ki baklat kita ki bladiu ban discharge nginem pelaj ki nang pang kelempat long fit kan because megini ko legally ru kalong kamdai ban pelaj kan we are not advised to send patient when they are not fit to be discharged the out of this nginang sa mantan nang katuga 151 to 47 so nginang don kinong pang bat ko bangong ipi kata balong kat bangidang ang yele ban pendunai kan nika contacts we kan nika por Kibla long fit ki mahabale siang can to be at home because we are not thinking only about the patient about the attendant ru laki attendant ki yang uto seni stai ki hospital di babun breu kadon ka contacts ka khamayu nak tadaw ngi leban discharge ki bala long fit on fitting in discharge that is a very strong direction has been given to all my doctors. Kaladan ru kajing sapriang ki kubor bakiladon dagi spa ngot ki breu ki bala penkerya no na Civil Hospital Shamau Dingdiang. Halor kani ke benta u Dr. SS Nongbri ulaong bakam syamna dan setia kum kata kajing penkerya ya ki nongpang bat ulai thuru ba hadu menta kani kesngi kasanterek u benaya yong arhajar arpau kiladan hadu saus spa ngot ki breu ki balawan patas yelade namar baka Civil Hospital Shillong kadai tang kajaka ban sim sampel kat ba ban penting kenapat ya kajing pang kadai Hanegrims Hospital Mau Dingdiang. U Dr. SS Nongbri ulai thuru bana kini kisau spa ngon dan naki ke bedang syuan jingwan na syabar jala la pha syong no syuayaki hapo observation ward. Ya kinong pang jungi nang ni. You mean normal OPD normal patient? Normal patient no one. Empat dan ba shift. Kinong teriro shift no Mau Dingdiang kita TB hospital. Empat le kata. Nomor according kata kalau ketuk notification ni yo menin bala notify kan ni bakandai ka COVID state hospital. So this we are preparing for that. It's notified we are preparing. Tekajing preparation jongi kalau bahaya kan ni ka COVID-19 this conserving this has been kept fully equipped bangin sim gitu ki case ki bawan. In case we get positive this will keep this patient here, and that we have already arranged. We have got OPD, observation room, and the isolation rooms. You can ngilalong fully equipped with around 30 to 40 beds ngiladon. If this is nakalalong full, then we will shift the patient to the side. Only in that time, ni saong bagi ke kan hospital ngin ham vakit no. Tebay now to ngimpat note ban ban vakit. Mangi perkhat bagi nong pang warna baru. Kemudian ngin ki hilet no nomor ba. There's not a single case of positive case till now. Apa ko state jong ngimpat jo mengata kayu te. And no one has come to Shillong also a positive case. Tingin namla kan nong ban. Convert na ikan ni sa totally COVID. A unit of this has been converted to full COVID-19. Ada mental ada member suspected cases not positive nomor. Kidan. Oh, kimbo.
Kidan saus pangut kibelawan. Saus pak na. Kibelawan report ang ni kan. Nah kita saus pangut ngila sim throat swab arpo kondai hadu kalai terik. Hadu kalai terik ngila sim arpo kondai telik si sampul. Ibadat kami mentah kan. Kidan arngot mentangi dan tang arngot kita di wei kelung bawa nang hati madin. Tau kelung deu cancer patient. Te may iwan nang hati dan normal from traveling history ting ibu. An ngila sim sampul mentakas ngin pa. Terlalu long negative, we'll send him back home. If he's fit to send, tadam dan problem ini away pak. Kita bersif sama orang dia ngamdan pe. Nanginang ni kelam pa ay sama orang dia. Maybe ki bakla ya kenika quarantine center. Kabang ibu ikitu gibri kebawan hang ni. Ki bamdan jakasa lan ni ki bahablet pai na saway tang bakim lat banlet. Ti gitu bangila adap screen ing la adap ngi pa na sa kenika quarantine area center kan. Kadang Mauding Diang, actually it's not Mauding Diang, kadang kena youth hostel and that Nehru Stadium, no, to sign to. Ketu di identified, and that was done from the district surveillance center. Nging suong kilang tuan kini kim dan cakapan late. There's no place. Kalau ngom kerja relief camp, banbu iki yang tu for 14 days. Yang ni ngim latest, ni collect sample. Ban test iki ni ki COVID la designate dengan Nigrims. All samples should be sent to Nigrims. Yang ni collect sample ni pan.